पढा पढा मन्त्र पढा त्यसले बल्ल पढेन भने ट्रिटमेन्ट गरी निभा पारेको अवस्था थाहा चाहिँ एउटा दूर जाबालाई खाले भालो कुरा यो लोकल दुर्गी आउटपुटका आइसी विकास पौडेल अब म त लोकल भन्दाखेरि उहाँको दायित्व पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन केन्द्र समितिमा हुनुहुन्छ मेरो पालोबाटै थियो र त्यसै गरेर हाम्रो अहिले गोविन्द शर्मा भाइ हाम्रो कामरूप रुरल डिस्ट्रिक्टका आक्सुको सभापति र पुरानो समयहरूमा मेरोसँग यहाँ आञ्चलिकमा शाखामा थिए हाम्रो नाम के थियो विकास भाइ बिहान मलाई उयो गरेर मेसेज गरेर उसलाई फोन गर्नु टाइम दिएन अनि म पनि आउँदैछु भनेर भने মই চাওক এইটো আমাৰ যিহেতু দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা এটা প্ৰচেছ আছিল যে আমাক এম্বুলেন্স লাগে বুলি আমি প্ৰশাসনিক বিষয়ক বহুত জনালো যিবিলাক আমাৰ এমএলএ বাইদেউ হওক বা কিবা ৰাস্তাসং এৰিয়াত এইবিলাকত আমি জনাইছিলো কিন্তু আমি আজিলৈকে কোনো এম্বুলেন্সৰ সেৱা পোৱা নাছিল কিন্তু আমি অন্তিম হেৰিত আমাৰ জিডিসি যোনটো কয় সেইটোত আমি এটা এজাহাৰ লিখি দিছিলো কিন্তু আমাৰ হেৰিটো লাগে বুলি নাটনিটো তেতিয়া দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে দুমাহমান লেট হৈছিল প্লম কৰি হলেও আজি তেওঁতে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী হেৰি পৰা লিমিটেডৰ পৰা আমাক এটা এম্বুলেন্স দিছে আমি এইটো লৈ বহুত সুখিত হৈছো আৰু আমি অলপ লাভৱান হোৱা বুলি আমি ভাবিছো ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আজি যথেষ্ট চাওক আজি আমি মেঘালয়ৰ পৰা এটা এম্বুলেন্স মতায়ন কৰিব লগা আছিল আমাৰ ইয়াতে যিহেতু নথকাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে এইটো এম্বুলেন্স দিয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি হাত দি ভালে বা হাত বাউলি ভালে খুজিব লগা অৱস্থা হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা এম্বুলেন্স লাগে প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ যাব লাগে আপোনালোকে চিকিৎসাৰ কাৰণে চিকিৎসা কৰিবলৈ গ'লে আমি বকো যাব লাগিব আপোনাৰ প্ৰায় 30-40 কিলোমিটাৰে হয় ইয়াৰ পৰা এইখিনি যাব লাগিব কিমান ভাড়া লয় ভাড়াটো আমাৰ এতিয়া মেঘালয়ৰ আমাৰ এম্বুলেন্স যদি আমি লৈছিলো তেওঁলোকে 4000 কৰি লৈছিল আৰু যদি আমি প্ৰাইভেট গাড়ী ললে 4000-5000 এনেকা লয় আৰু এই এম্বুলেন্সৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হ'ল হয় হয় আজিৰ পৰা আমি যথেষ্ট সুবিধা পাইছো আৰু আমি ইয়াক পাইফালে আমাৰ লাম্ফিবাসী ৰাই বহুত আনন্দিত হৈছে त्यसको लागि अहिलेसम्ममा आसामको जमिनलाई हामीले संरक्षण दिइरहेको छौँ र विभिन्न समयहरूमा यो डिस्प्युट ल्यान्ड हुनाले विभिन्न सरकारी साथ सुविधाहरू दिनु खोजे तापनि सरकारले दिनु कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारोहरू छ बुझ्नुभयो अलिकति अगाडि पनि आइसी सरलाई एउटा फोन आयो अहिले बुझ्नुभयो अलि हिजो के एउटा भएको थियो खोटी गाडी हालेको थियो होइन मैले सुनिरहेको अनि यस्तो खालको कन्ट्राडिक्टहरू चलिरहेको त्यसको माझामै आज हामी यहाँ जुगो हामी बसोबास गरिरहेको छौँ र जुन चाहिँ हाम्रो चिकित्सा सेवा व्यवस्थामा जेको एउटा एम्बुलेन्सको खाँचोले गर्दाखेरि विगत समयमा मेरो गोर्खाली दाजुभाइ दिदीको जाति जनगोष्ठी केवल मात्र गोर्खाको लागि मात्रै दिएको भनेर चाहिँ होइन तर हेरचाह गर्नुको लागि चाहिँ गोर्खाले मूल दायित्व गोर्खाले निभाउनु पर्छ किनकि हामीले खुदै दिएको जोडिखेर अब यस्तो नहोस् आउँदो दिनहरूमा केवल मात्र हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मात्रै बिमार हुँदा मात्रै त्यो विवाह गर्ने होइन यो सामूहिक सबैलाई विवाह गर्नुको लागि एउटा सफल एउटा व्यवस्था होला जाओस् हो कि न यो पहिला कुरा राम्रो कुरा र धन्यवाद दिनुपर्छ तपाईँहरूको अब अहिले जिएम अर्जुन छेत्रीज्यू आज विशेष असुविधाले गर्दाखेरि उहाँ आउनु सक्नु भएन तर बारम्बार जोगाजोग चलिरहेको छ सबै व्यवस्थापना गरेर दाजु म गएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँलाई हामी कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि कसरी पाए त भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले जान्नु पर्यो होइन विभिन्न समयमा हामी त आउँदै थियौँ होइन यस्तै घुम्नुको लागि हो पिकनिक खानुको लागि हो सभा समिति गर्नुको लागि हो हामी आउँदै गर्दै थियौँ र हाम्रो युवा नेता भाइहरूले विभिन्न समयमा हामीलाई त्यही एउटा सानो अभियोग
जे सर कुनै पनि हालतमा एउटा के चाह्यो भन्दाखेरि एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु भनेर हामीले आवेदन निवेदन गरेको हामीले सोचिरहेको थियौँ। त्यो सोध्दै अब ठिकै भगवान्ले अब जुराको जस्तै सुदूर सिक्किमको सन्तान आज नुमलीगढ रिफाइनेरीको उहाँ डाइरेक्टर 2 टाइम 1 टाइम पनि फर्स्ट टाइममा त यताउति गर्दाखेरि